Bernice, Saroni na Edday riu ni marikite gukorwo makiumbura na gushare ndeto cia magegania muno maihurwo ni gikeno kinene muno. Bernice, Saroni na Edday riu marimetwo kuhitha gikeno kiao as they share and celebrate this wonderful news iria Bernice, Saroni no arakorirwo akiumbura na gukorwo akihithuria, na thutha ucio mafans gutigwo makiyumiria na njira nene muno magikungwira ndeto ici na congratulate Bernice, Saroni and also Edday riu in advance. Na the two have been having a wonderful time kuria USA. Bernice, Saroni na Edday riu uria niwe ukoretwo akihost Edday riu riri Edday na ciana ciake me kuria mwena wa USA. Bernice ni akoretwo a very great host to Edday riu kuria USA na ni akoretwo akimuonia support ya mwanya muno riri Edday riu kuria mwena wa USA kuria onake akoretwo akionekana to be having a wonderful time more so now during the summer. Edday riu na Bernice, Saroni are having the time of their lives na ni makoretwo magishare video na mbica makionania uria they are enjoying the summer time me kuria mwena wa USA. It is all fun and laughter kuri Bernice, Saroni na Edday riu ona nginya ciana ciao othe makienjoy ihinda riri. Na riu Bernice, Saroni ni arikitie gukorwo akiumbura ndeto cia magegania, ndeto iria ciatiga nginya Edday riu congratulate na njira nene muno na agikungwira murata uyu wake ni uhotani uyu arikitie gukorwo akiumbura. Na Bernice, Saroni wa on a date ni marathiete kundu out na niguo Bernice, Saroni arakorirwo agishare video kana ga clip akionania mwendwa wake, na thutha ucio Edday riu gukorwo akimukungwira na njira nene muno na congratulate aikiuga ni mukenu muno ni kuona Bernice, Saroni finding her love. Na thutha ucio ona mafans makiyumiria na njira nene muno ona congratulate Bernice, Saroni na maikiuga ona Edday riu niwe next. Riu Bernice already nionete mwendwa wake na riu next ni Edday riu ona Edday ni gukorwo akiyonera mundu ekure mwena wa USA. That is what Bernice, Saroni shared. She shared this clip here akionania mwendwa uyu wake. This is the guy here that Bernice, Saroni introduced. Na thutha ucio Edday riu aracoka gukorwo akiyumiria with a congratulatory message aikira murata wake wa kwi muno Bernice, Saroni ati congratulations Han. Ndumiriri ya Edday riu I congratulate Bernice, Saroni on her new found love. Na thutha ucio mafans ona meyumiritie na njira nene muno maikiuga ona ni akenu ni kuona Bernice, Saroni finding love, tondu Bernice, Saroni shared a caption that read ati finally love. Bernice akionania na kumbura ati she has finally found love, and that is when she shared this video here akionania uyu niwe mwendwa wake. Na what followed ni congratulatory message na ona mafans makirathira Edday riu maikiuga they also want to see her happy just like Bernice, Saroni na congratulate Bernice, Saroni na maikiuga riu next ni Edday riu they are so happy for Bernice, Saroni congratulate na oho makihoya may Edday too find her love ekure USA. Na ndugakiriganirwo gusubscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.